وزارت دربای روسیه هات را گهاندن که مسکو هیوی دیکه که ده انجام هفدیتنا پسپورن سربازی روسی و امریکی ده که لجنب بریو دیچه هر دو آلی دکارن لسر سوریه لحو بکن. يستخدم الجيش الحر وهذا جزء من السوري. هر لموسکوی ده پریس کنفرانس نونر اپوزیسیون نافخوایی سوری ده جه مجرد دسپیکرین راوند که نویا گوتوبیجن جنبه هبو. بنیرین نونر پیوسته دسری ده همو هزن اجتماع پرورین سوری لدیجی دستوردن ترکیه تبو کشن. ام دستوردانن دەڤەرێ قبول ناکەن و ئەم دەستوەردانە تورکیە شێرمەزا دەکەن بێگومان تورکیە خۆست دەستوەردانێکێ بکە داکو هەفکێشیە ناوچەیە و یا جیهانی بگوهرە ئەم نکارن چاوی خۆ لەسەر باندۆرا vê destwerdانê bigirin ji destpêkê ve em destwerdanê red dikin û bi xurtî şermeza dikin ji ber ku ev yek ji wan destdirêjiyên Tirkiye ye ku ji destpêka krîzeya Sûriyê ve Tirkiye destdirêjiyan dike ama ku opozîsyona hindir ji destpêkê ve em rişt bûn û me tekez dikir ku pêwîst e pêkhateya Kurdî jî li ser maseya danûstandina amade be. لروسیه و نشیرن که یک جخالین رکفتن دناو بین پوتین و اردوغان دا گرتن سینورین سوریه و ترکیه بو. لی اماجه دکن که وگوهستن اسلامیستین رادیکال لشون داعش لجرابلوسه دکاره به سدم دلگرانی مسکوه. بێگومان یەک ji mijarên gotûbêjan û xalên rêkeftinê ew bû ku sînorê di navbera Tirkiye û Sûriyê de bêgirtin. Lê vê gavê em dibînin ku destêwerdانeke vekirî rû dide. Niha ew komên Turkman ên ku berê dirafê İslamiyan de şer dikirin, baweyekî girseyî derbasî alî Ertêşa Azad a Sûriyê dibin. Rûsya li hember vê yekê dilgiraniya xwe nîşan daye ew pêgeheke rast e lê dikare hîn hişiktir jî be. دوین آبری دا وزیر کار دروای روسیه سرگی لاوروف ده هفدیتنا تلفنی دا لگل همکار خواه ترک مولود چاوشاغلی دلگرانی خواه جبر تفگر ارتش ترک و کومن چکتار انگریدای به انقره یا لباکور سوریه آنی زمان. دستوردن سربازی ترکیه لباکور سوریه و پیو گریدای گوهرتنا پارسنگی همو اکتور نچار دکه که اوجه ریباز خواه لیستو که بگوهرینن. لی چافدر دبیجن ایرو نه هزین گلوبال نه جه هزین هرمی نه آمادن که دفجه پیگه هنخواه بردن. لما جه ده آسوه دا تو دست پیکا راونده که نویا گوتو بیجن جنوی ندیاره. کامشت داده روداو مسکو.